ubuholi benathesa kuzwelonke nobuholi bamabranch akhona abafowethu abayinikele ukuzoba amajaji nabantwana bonke benkosi uNyathi Bezulu. Kuyintokozo ukuma phambi kwenu ngiyisiqiniseko ukuthi ngiphambi kwabantwana benkosi uNyathi Bezulu. Kafushane ngizodlulisa umyalezo wokuthi njengoba nila esikhungweni zemfundo ephakeme niyithemba abazali benu, niyithemba ebandleni inkosi uNyathi Bezulu ehleli. Bengizocela kini ukuthi nibumbane kungabi ukuhlukana phakathi kwenu. Yonke into ukuzihleleke iqala ngokuthi nibe munye. Uma ningekho united, you cannot organize yourselves. Bonke uqala nge-unity, then you can organize yourselves. Njengoba nilani ngabafundi ikhungo zemfundo ephakeme kufezeka izwi likaGombela Sitimela Samakono wathi bazali bethu abasifundise ngokwelizwe lodinga abantu abayiye esikoleni, leli bandla lodinga abantu abayiye esikoleni. Mhlambe okwamanje ungabonakala sengathi umsebenzi wenu awubonakali ebandleni njengabantu abayiye ikhungweni zemfundo ephakeme zaGogoda naGogoda. Kodwa khona kufanele nazi ukuthi umsebenzi omkhulu ebandleni futhi inkosi ehlele esihlabeni isikushilo nathesa ukuthi isazohamba ibanga elide nathi. Le nkosi ehlele esihlabeni yathi imhlaba sacela ukuthi liba amakhehla nezalukazi ngaphansi kwayo. Uma nibuka ezweni umzabalazo wenkululeko waqala ngoba uDube belwela ukungena emahlambandlovu, kodwa umongameli wangena kwi-unit building kwakuwishumi inhlangano yobusayo. Namanje kungenzeka ukuthi bekhona izinto enibonayo ukuthi mhlawumbe ngabe zenzeka nje, kodwa the fact ukuthi khona inathesa ukhona inabathi kuyithemba nokuthi lokho kwashiwo uGombela, lokho kwashiwo inkosi inyanga ezulu kuyokwenzeka kulolu suku. Sebenze ngaphansi kwenkosi uNyathi Bezulu. Engicela mina ukuthi imfundo eliyona inganishiyi ingafundisekile. Kuba iphutha manje imfundo ngishiya ingafundisekile, ngoba ukufundiseka nemfundiso ukhona ukuzaqala phambi kwemfundo kuyisekela. Okunye emfisa ukuxwayisa ngakho ukuthi kunesikhathi la umuntu omusha ayibona khona sengathi usazi kakhulu wazi bonke, kodwa khona umbhalo encwadini yangemfundo uHeldenesi sisafunda ipublic admin ngama-90s khona babhala ukuthi into ayibonile kutheni ngesikhathi ekhula wayebona ukuthi kanti wazi kangakanani. Nami ngisalibheke lokhu nongikhumbuza ngolunye usuku ngoba ngisekhona ngazokufa. Kukhona abantu abaningi asebangibuka ukuthi ngaphathele iy'nkonzo zomngcwabo yabo, laba abasaphila baningi. Ngingethemba uNkulunkulu ngeke abadumaze ukuthi angithathe emhlabeni bengahambi emhlabeni. Manje angizosikhathi ngingethemba ukuthi into engiyishoyo kungenzeka mhlawumbe esitejini kusona sempilo khona sebeyibhuti bazi bonke, kodwa ngithembisa ukuthi ngibona ukukhula, ngirealize ukuthi
uwazi kangakanani. Nitshobelane ababekiwe phambi kwenu futhi bahloniphe. Esicela abantwana bonyazi ukuthi ngesikhathi sokuntwana senze njengabantwana. Kunezinto esingayithanda ukuyijongela sizenze, kodwa uthola ukuthi isimo sesigaba sethu asivumi. Kumele sibe abantwana abalalela izwi lenkosi uNyazi wethu. Ngizonikeza ithemba lokuthi esikhathini kusona njengamanje sibona ibandla lihlaselwa, sibona inkosi yethu ihlaselwa, kodwa wherever you are sitting, don't be shaken. Ngoba ukube uShembe wayehlulwe idimoni, wayehlulwe umoya omubi, sasingesithola uNazaretha, sasingesifike, angeke uShembe wahlaselwa njengoGombela. Bonke uShembe bahlaseliwe, kodwa bakhona namhlanje namanje benzekalayo singesabi vele uShembe yahlaselwa. Okwethu asikhona sakhe ibhesi yokuphila. Kubuhlungu ukuthi niyazi ukuthi umbhede awunani ngaphandle kwebhesi. Ukufika nje ekhaya uthatha ibhesi ubeke usuke kumatansi yalala usunje kunani kuzofana. Nokukhosha ngokumbhedeni ongenayo ibhesi akufani umbhede webhesi. Into enihlalele bantwana bonyazi ukuthi ngaphambi kokuthi ngijombele izinto ezinkulu wathi babandlela ngolunye usuku, if you want to move mountains you must start with small stones. Ngifisa ukuthi niqale nakisekele ngiyagijimela izinto zebandla kodwa ningazathi niphuma nisuka kuphi. Nakisekele uqala isekele somuntu yikhaya ngoba kukhona abantu abakhuluma izinto ezinkulu ebandleni kodwa abazazi ukuthi bongathaphi mase befika. Kunabantu abakhuluma izinto ezinkulu abazi ukuthi bonke zabangobani. Esiqale sithole thina qhathi ngobani bese siyakhula silungisa izinto mhlambe emandleni nasemhlabeni jikelele. Engicela kimi ukuthi wonke umuntu akisekelo nikhule ukumphatha kabi nje kukhona mhlasuthi emhlabeni jikelele abantu abagraduate abaningi abesifazane. Kuyakhalisa lokho madoda ngoba anizibikela lezingane nokuyena senizenyeza noma siyakhona isiprofethini khona incwadi lapha kuIsaya umfundisi angazi izasa zenombani babeli inomuntu lahlula umuntu akhiwa konke. Kukhona la elithi khona indlela abafunda ngayo besifazane nabasebenza ngayo nabayithuthukisa ngayo. Khona lapha elithi khona kuhulumanathese kwaze lonke kusigabe sifazane abayisikhombisa bendodeni eyodwa bayothi siyazizonda sigqokise kuphela nje basibizwe ngegama lakho kuyisiphifilethu uphumule. Mhlawumbe ngazicala ukuthi ngingafuni ukufunda mhlawumbe ngilindele ukusigaba yini ngoba uyabona amandlela bayithuthukisa ngawo ukuthi abalindele imali ukuhlanganweni boyihambela ngezimoto zabo kodwa khona abanye bayifundele abanye bayithenge ufundile. Mhlawumbe xa sigebhele lethuba mhlawumbe uzulu ingafika mhlawumbe lokufika abanye bafuna nodadewethu kumnandi kweNazaretha. Ayikho into engcono emhlabeni edlula uNazaretha nenkulu edlula uShembe. Ufundile noma uyisikhaza kodwa phambi kwaShembe siyafana ngoba umsebenzi kaNkulunkulu awuphathwa ngemfundo, awuphathwa ngokuhlakanipha, uphathwa ngomoya kaNkulunkulu. Lokhu kunye kuyasaphotha, lokhu kunye akusona isiqalo ukuhlakanipha. Nokuhlakanipha okuyisikhona kwaleli bandla umuntu kumbeke engcupheni ukuhlubula. Sinabagqoke sibaziyo abagcotshiwe baze bafike ekugcineni kodwa eyathi inkosi yanga izulu bedotshwa abanye yathi ugcotshiwe impela lo kodwa ukuhlakanipha kwakhe akusikhona kwala ekhaya. Ukugada ukuhlakanipha kwakho uNkulunkulu anisiza neliso lomoya lokubona abantu abahlakaniphile kodwa bangenawo umoya kwala ekhaya. Ubombele esentabeni elinde umoya kaNkulunkulu njengokusho kwethu. Awuyikho inhlobo yomoya ongafikanga kuye.
wafika neyinyoka wafika amathambo khekhe ayikho into engafikanga afika wathi inyoka yasemzwakele mina letheso hlangana nawe la kodwa ishembe enomoya wawakukulu wathishembe khasiwona lubheke umoya ongena kini nibabheke futhi abantu asebehlulele emhlabeni bahluleka phela ngabo. They are so influential ngoba they don't want to go down alone. Baphela abantu asebeshayile impilweni baphela kungabe kuyinkosazana khona inkosazana egona ukuphelile ngam khona inkosazana egona ukuphelile ngam kodwa they are so influential bakibanda labo lokulapha ngathi uNkulunkulu enganisiza nibe nesolomoya nibabona abayidlala nifunde bafuthi chibe linikeziwe nisebenzise ngathi ukugcina umhlaba uzobile ngekho kusasa ngiyabona. It is nice to be here. Nice to be here. Umnandi balapha. 2 minutes.